Yo vai o mātou a tua pai ai. O lau peru le nei o mātou ui nai uma. A wai la bea uma la bea tua. E o poi e au tawhai la bea. O le maaia ngā o lau peru le tua o mātou ta mawha lea ngā. Tai ai mātou e awawina ai mātou e awai ai mātou e whātonu ai e whāpoto ai boi le anu e tō. Ta mā, whao ngāre mea whaina ruena e awala anu ai o sipa fōma. E whāpenao ngā. E tawa i o mātou loko, whāpukula o mātou whaalea ngānga le ringe. Luruina la upu se ele lei. Ina ia tupu e tai sākua se lau le atua lo mātou tamā. A mata mea oe ngā lupa ia, whaiku po i oe le mātou sākua. Ono le suapa o Yesu, mātou te tau atuai. Amen e ma'a. Church, te tasi ase. O lo papenao na o tātou tu atu le uso o le atawi i fo i a vai. Langa te tau o na mātuta whaatasi le kālesia, le tasi o tātou roto, i papenao na psosoami le ngano le tua i ate. O ini mai o fonga si tātou te tau. Papenao na o mai se mana o. Ono lea o leo iai tātou le sunga le whaapena. Ia o lea o whai masui o le tātou mātou le lea. Le tuaro mātou ta mā e te whaata ua i na umalawa tangata. O e o whai tofu ki a te oe le rike au maunāti ki a te oe. I lea ngāna mātou lāti. Ia me sea le mā i o mātou lotu. A me sea le māsiasi o mātou tangata. A wā o koe tua. E te liu le mā. E te liu le māsiasi o tangata. E te liu le toa. E te liu ina le mātou pau o tangata i se lea i se. E te whaasalo ina i se lea te whanaro ai oe lea. E whapea nao nā ngai ai le whanau. Mātou kuatu ki a te koe le uso. Tau ye yai la whakaro fō. Swani a te ia e mātou whauma le kie. Ia lama se leo o yai o ia. Whakte nao na whaki atu lea ngano o nāgo i o lea o mātou. Wae te le whaia kua se mea. E yai o na mātou ana. E yai o na mātou ana. E a rai o le whaia ki wata. Tonu le tuar mātou ta mā o le ai o se mea le lei. Ki na ngaro ai oe o mātou, wafu ai la o whio nei uso. Patasi e koe para mātou mātanga o leo mai, nei koe iaki atu, e iai la wha manu iaki. Whai o iai se tasi o iai se mātou e tino, pa iaki o o ngana wha mātou lo Yesu, la vea ina i nātu. Suato Yesu o mātou ki taro, a ole atu whai. A langa whanau. God is good. All the time.
fai mai tātou. Aua te vai vai te vi inga o le tua e api le tua. Amene. I say it one more time. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Now that sounds a little bit better. Just a little bit. Yeah, Salo uma ona whailango te i o tātou waso. Ai o te toi whamaruru atu pa i o tātou e kālesia o noa ka penao na le o le tātou mawhtanga i le au ngā sā whamātia koe foile i tātou mawhtanga pesa au atu le wala au le tātou secretary i la inga umaa e te o ese se whapenao na le Maria i a tau au mana longo atu le whailau tuse longo atu tātou e kālesia ua whapenao na le o tātou au ngā sā ono nai kotua kia fo iwa whapenao o iai e neitanga te whātau whaka ia uma foi ona whaamaria atu ai foi le sunga e whawhengaina ua ioe mai runga a ioe mai runga ia o kei foi naro Amen. Amen. Yesu ela utusi i salamo salamo e sekulu manual salamo e sekulu manual ia e whapenei ta ofi mai lei na utusi pai au ora e tāpunia la ngai whai asi tere o mau ia le a tātou tala noa i aso nei Amene Salamo e sekulu marmar o se manatu e o te whaupuina whapea o te le tua se aso e au noa male vihinga i le atua o te le tua se aso e au noa male vihinga i le atua I will not let a day go by without praising the Lord. Can you say amen? Amen. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. I will not let a day go by without praising the Lord. O te le tu ua se aso e au noa maravi ina o le atua. Church, a whaina e sau le aso ni. Si mai o lima pe sa e. Sa e li le atua vai aso la ote. A mata mai le aso mafua, aso lua, stopi, aso ringi, aso na. Sa e li le atua. Amene. Le lei tele o tō. O le matua le lei a o tō. Ta ua loa i le maaso lau tea. O le taini ai tele vivia i le atua pe tere fai tau na i fo i tuspaia. Koe toe a oso mese upu le ama i lo mutu se i tu longa. Le taimi lava e te tukua i tuspaia pe tele fai tau e fo i tuspaia pe tele vivia i le atua pe tele te tawa fo i le atua. Koe toe a oso mese upu le ama i lo mutu se i tu longa.
Can you say amen? Awa tani ranga pena e te ita i uso o to rua e te ita ai e to a oso mai a. Can you say amen? Ono inga sa ala ngona tuku ya ta to mena. Amene. Ya leo fa ya to. Awone e tukua awone mai mawala wale aso ai le yai sau di. You have to praise the Lord. Even though Olaite by you tired and all that, you have to say thank you God, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. You have to say that. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ya fani upo te tia tautala ya te oi. Upu na ye fa. Why? Who? Where? And when? Why? Who? Where? And when? So it comes with the question. The first word is why. Why should I praise the Lord? Why should you praise the Lord? Why? Why should you praise the Lord? Why should I praise the Lord? Ole ame reino vivi foi le tua. Pa mai pasa mo ina upu na ye pa. Ai se a o ai o fea a o a fea fo. Amen. Ai se a o ai o fea a o a fea fo. Pasili mo muala ai se a o te vi ai le tua. Vai lá o tu se ele salamo na school marba. Vai upu e mua o to ta to fai tau fa tasi ai. Ngana Samoa ai o sai mai le pa pertania. Mawala tu si mai amene. Ele mawala tu si. Salamo school marba. Mua o to ia yo vai lo malos o te alofa lava ya te oi o Yehova o lo papa ia malo oro malo paola o lo watua o lo papa o te fatua tua ia te ia o lo talita male lipo o lo oratana o lo olo mawaluma o te wala au ia Yehova e te tau na vi ia o ia o lea e paola ina ia uye wei ta mai ia te Amene. Amen. A tanai nei ala ia i pai mai o Yehova lea. Lea mai ta upe ai sia ta o vi ai ta. O Yehova lea na mo mua o le malos. He is our strength. Amen. O Yehova malos. Ele ngata malos. O le lopo na noia ia te oe. O Yehova o lo papa. Can you say amen? This is the God that we have a question. Why are we praising Him? And this is who He is. Amen. He is my strength, my fortress, my rock, my delivery, my shield, the horn of my salvation, and my high tower. This is the God that we ask the question, why are we praising Him? Amen. Amen. Can you say amen? Amen? And that's why I should praise and you should praise Him. Na te whapoia whapita uri o lo sauma oe. E lei se atua e lopa ia te oe. A aru o le papa. O te atua papa ko se atua maa. E ngā kuku mai a le maa ma le papa. A lei sanga me e whaia ia oe. Can you say amen?
A o le atua le fa mai taua i se ai mi ai taua. O le atua na o le alofa ia te oe maa. Amen. Le atua na o le alofa ia te oe maa. Le na lafa mai o i o le malos. There is no God other than Him. That's why we should praise Him and honor Him and give Him all the glory that belongs to Him. Amen. Another reason why I should praise Him. I say, ai le tua. Tangai salam with fast pulu marwam. Salam with fast pulu marwam, Psalm 48, verse 1. Psalm 48, verse 1. Pamawa. E sili lava Yehova e tatau koe na matuawi ia oia i le aia lo tātou atua o lona maunga pa ia. Amen. Can you say amen? Amen. O le upusili na ia, He is a great God. Amen. Great God. He is so worthy of our praises. Think about all the things. Mapau i mea umana. Pafita uli sa o ya te oi. O le vao oe malo to alua. O le vao oe malang whanau. O le vao oe matonu leo lau ngā luema. Amen. Can you say amen? Awai sa tu le vale. Who stands between you? He was God. Can you say amen? O le atua e to tasi sa tu le vale. You were looking for a job, finding a job. Oina ya wai, ole atua. Ai watu fa tumula pepa fa tarilava. A taimi ya te talo to ile atua, te talo ile atua le pato ya te oi. Amen. Can you say amen? Ai mai koi ole atua na te ko lo mai. E umana ngā ko mai o mai na awal ko mai. Ai sau le tua ko poe e na le pai o le tua iai te al mai. Amen. Can you say amen? Pai le tua iai te al mai. Por me vela o lo pai iai le tua. Uma me vela o lo. Hallelujah. Agora e bola pan. Oh, my God is great, man. Oh, slap somebody and say, God is great. And you know why is He great? He deserves our praises. Can you say amen, church? Amen. You just found praise. Oh, what's happening? What's going on? You have to jump up and now. Praise the Lord. Amen. Come on, church. Come on. Have an attitude. Also, you are the great God. You are a great God. You are a great God. Hallelujah. Amen. Yes, He is a great God. Amen. 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 Aba pesa o nele presidente America, esavali mai tono tato farsa. You can have a seat. You can sit down. Asavali mai presidente America tono tato farsa. Mata o nele ave dai presidente le a. A uman ave mata yai ralme so. Ete yau pat. Amen. It is a new thing to you that you've seen a great man walking inside our church. Can you say amen? Amen. Help me out here, man. Can you help me here? Come on, let's have a church. Ya asal bila presiden ke yau pak ya.
Além se ele pati marama. Imagine as a valley mile to a ton one. Whoa! But we don't know because we never seen him. Amen. We don't see him. He's an invisible God. Au tangata leo tangata na faya le tua au le pati ai tao. Amen. I imagine another pero sabang may le tua tonu he walks inside. Amen. Ma sabali may le tua tonu pa yatu ke ya ukang ile ha. A pleskele kang yesi si aka. Ko via fo le logo pakpak. Al pa le tua tangata e ke ya ukang. Amen. Amen. Ale na se tani te ya utu. Amen. Amen. You feel the presence of God in the house. Amen. No. God has a special way of touching us. Amen. Amen. He has a special way. Hallelujah. Hallelujah. My church, he is a great God. The great God, greatest God of all. Mana tua lepomi aure na ya Moses ya arona faya. No mai tangata Israel we spoil but the aure. Amen. So imagine. Well, my mawa on na. Can you imagine? It's a wasting of time. Why are we bow down with those idols? Ele malo lo aido mai. Amen. Amen. Ele solve the problem on mari. Amen. Ele usita yeta mai titi vangale. If you were fayatu matua la fai. If fayaku I also might ya kamakiki. Amen. Momeo idols beanga. Ole tua le ta ya ta ua ole tua le na te fofa pitauri tono lo ainga ole mera na te tawa ya te oe ma ona ta vivi le tua. Can you say amen? Amen. Can you say amen? We are to praise him because he is a great God. He is worthy of our praises. Amen. Hallelujah. Yes, God gave you. God did for you. Think about all the things that God did for you and what God gave you. So I'm not saying that only when you have been blessed, when you got what you want, when you ask God and God give it to you, and that's the only time that you can praise him. I'm not saying that. When you have troubles in your house, you come to the house of God and praise him. Amen. You were having a fight with you and your spouse. Just come inside the house of worship and worship God no matter what. Can you say amen? Amen? Can you say amen? Amen? And that tells you a strong Christian. Amen. Langa tele ma ko Paul me tupu ai te vai ile tua. Amen. Ama ko Paul me tupu no winga na to fai ko fo. Amen. Ai atua tu le tua, he is going to solve the problem. Amen. Now slap somebody. God is a problem solver. Do it again. Slap somebody and say, God is a problem solver. Hallelujah. Amen. When you got what you asked for to the Lord, no. In good times and in bad times. Amen.
ia tutusa lo sau tai le tele ai au lea ma lo sau tai le ai sau lea amen a faila ole le sau lea sau ma oe ia matua si ia lo ki ia matua le o tele amen amen langa wa pe sau e mo na tele o ia taule e oi se longa mo le sau lea e ala ro le tua. Amen? In good times and in bad times. No matter what, just keep praising the Lord. Keep praising Him. I say, Lord, the more you do that praising God, the devil is looking at you. The fire that is at the level there, you are as I was going to follow that, amen? You don't want to be in the church. Amen. So when you come in the house of God and you start kneeling down and cry out to the Lord, oh man, come on. He's staying outside, come on. Oh man, come on. And let the fire in the south stone. Because it's your choice. You want to praise God. Amen. So now you're coming out, the church is power. He is going to try to do everything in his power for you to change. Amen. And if you come in the house of God and praise, matua alanga ile tua ilo loto atoa malo ngana atoa amen e fiwa la sa tani to ya no failo to ro pe te algo failo na lo atari por wa fini o se si foi ro ai amen na vai que tiro kwa yaina God is good, no worry, everything is all right. Tell somebody everything is all right. No, say it like this. Tell somebody everything is all right. Everything's all right. Hallelujah. Iyo. Pafailan na. Salamon na pasu marbaru pe kumomu a wise city lava Jehovah. He is a great God. Another reason why are we praising God? Amen? Amen. Church, another reason why we are praising God. Lesi kai fole le lai sa todo avela ubi ina ile tua a faila o e maro todo. Now you're telling your wife or you're telling your spouse. The wife is telling the husband, honey, come on, don't overdo it. Au ke so ma vivi ile tua. E pese e poringa mai e mal ko ruote ma vole vi le fa alian. La o lewo ko sa roto tangata asa roto tangata ele te kai no ya te ele mai ne ke se bea pau mena mna oi ko le ava la ni email e tua amen. Can you say amen? Amen. Arata mai le spouse come on baby oh sit down au ho te me la o e te au te tamoi e te oso don't overdo it o tala sa tani la via oi don't overdo it arata mai oh no Pai kanata na yo tafa. I'm not doing it for you. Say it. I'm not doing it for you. I am doing it for God. So if I jump, if I run, if I cry, no matter what I do to praise my God, you better get away from me. Because when I praise my God, watch out, baby. I'm coming for the Lord.
I'm coming for the Lord. Can you say amen? Amen. I'm coming for the Lord. It's all I want. I want to praise my God. So no matter what, stay away from me. I'm going for the Lord. Say that with me. I'm going for the Lord. Amen. Hallelujah. 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 Glory. Ya. Resi upo taua hu. Lewo taua ya hu. Oai elivi yatu ya teia. Who should praise him? Who should praise him? Tengah ia lau tuspaya salamo selau avan. Kami na no koi na tup. Sorry. 2 Chronicle, chapter 30. Luan no koi na tupu. Matau petong sepuluh. Pai upo lua sepuluh martas. 2 Chronicle, chapter 30, verse 21. Who should praise him? Pai tau, o le whanau ngā Israelu na iai Jerusalema, na whaia i la tau le tau saminga o a reto, e lei whaapetei.